Kardom Leasing Sonteron Lapen pinning with talk show on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State pinning with 499 episode lasi pinning with thotame nilitum bangathom panelist pan papono aprangsi nili inupeno pechini pon aprangsi nili pechini pon kantung gela ke hai sarjai katha return IAS officer lapen PHL Silong amai alang le pandami studio long ke phapen ke bang pon alang pandeng pon thulo lapen adun thulo kan Aki hai sar kiri rong phar alang le PHL Silong nonamat general secretary long alang pandami ke phateng pen ke bang pon teng pon lo lapen adusi do tulang laki hai kursi kamu alang le PHL Silong organization nasi alang le pandami ke phateng pen ke bang pon teng pon lo nasi pineng we 499 episode long nilitum kache than kache mum pon ji abang kalahan lo point thom bak do ji aprang sila ke International Women Day labang isia point lo lapen hinia point bage article 275 lapen 280 ka chepre ajak kong lapen ke thoma bage lahen lo pini advantage Assam ko laso kutha lapen isia bage CBG lage Ambani tomhan longli ki PG ko amen pen labang so project itum alli lapen akan ho kwan sekar biara itum alli long poma lapen akan ho lapen kibangji langa obi Aphan ko pusomsi ke message ma kahen hoji ma ko taksi ni tum chethan tonji lasi non aprang si lage ngelia ke sa sakri rong pharmacy dipon ko pini lage special soal tum arani sominda mate International Women Day pulo la International Women Day pu katalon na ko Alamthe ke lahen lo shortly abake 19th century malomben ke chen ron do bomahut la industrial people la pongso kache song hul so arlo to maddu ki do kang cheer pen kilang it pen la se hini athi men pon hala da bread and peace him la pen ningkang sam him jot kalilo bread pulotang de an phanda internal amining ma ke ro pon de lo la se hala bangso hut so arlo tum kache song alang tum akim mang magala halo asomar ame thang pen apa ame thang pen amat an la pen ningkang samlong naji kusi hini athim che somolo lasi aprangsi pini lage International Women Day Aphuthak sineli jias mana du pompo lasi labangso International Women Day lo ong dung adin ke ason kilun pen ke kan pen la pen ason long ke la poson ke thek kapre atelen pen ke cepet lang pon la pen along pen abang ke legal terms ka che than pon arong ateng ka che than pon la poson du Nasi non itu pini and labangso International Women Day APHLC pen ka celebrate dun mare so arlo arni ko labangso ka celebrate dun nangli pen ke than kang tu mabang ke labangso India a constitution pen kachera la pen iltum kar dia so arlo tum ba women tum ko pan tinggal nang la poson ke thek ke dia hai ba son legal na kwan paprang nang la so ta So International Women Day, like so ordo naman kapanongan nilo, kasi tanan nilo. International Women Day like aningkan one. Tami every year we celebrate International Women Day in March 8th. Kasi la International Women Day to celebrate the theme to commemorate the social, economic, cultural, and political achievement of women around the world. Here have dang long so ordo tum day. So ordo tum latum social na tu tame, economic tame. Cultural dan political achievement na mukha atum han kapanong pitan na masuk ke talonan ini. Kasi langkah mo pulutang te women. La women day la masuk ke talon la history la origin langkah mo ber bingung te mas kita dai langkah mo pulutang te Austria, Denmark, Switzerland, Germany, Europe lo masih la masuk International Women Day ke la pangan chain lo. Tapi lagi March 19, 1911. Ini kan posisi history lo kami tu. Thầy làm nông nó, cổ làm nông nó. Là tên là vàng bông xin non ilitum India nó cho kali constantly ilitum là India nó quán mai step ke do là even in Caribbean long stame non magi International Women Day ke tungge pathetan da non ke talon nu no. Lan so se tum talon pathena lang polo ilitum festival to kapre ga program tum pathetik. Sita payani mate women atom han la maso kapanong lorpen program itu laan arong jipi udah dik. Sita itu ngecini nam naik mengenai lo women are a special gift from God.
Arnam kan isi ke theta na gift lo la women made pai de man ke la si la ka man chipi o nahi asi pini tame le tum ta ki fukla long tame inuda itum ni PHLC Central Committee women ning asongja people thanu ma de women have the power to do something that men cannot do they are very strong that they have done some work that a male or a man that cannot do Kupilo Brodan de Dolo la Somong, Satan is Ibanke, they gave birth to the children. The Osoman Hanga take like a pine see about Sordum say Japon, Jomati. Lasi like Arnam special gift, Sordum Pigala Hello. In Sotunga, Sojapon, Munday. Lasi, or Unmaki to Kisung like a pie to Mate women from Sicinicho. A post Sordum Haki to a man pig Nanji. A pen Sordum upon it to Murum Pantu Nanji. Even in the Indian Constitution, Article 11 of the Indian Constitution. It mentioned clearly that women have equal rights in employment, including without discrimination on the basis of marital status or maternity. So, swallow to the soapin so to Mason and Tasi, Chingbar Cree, Kilonanji, and Jarasomani Kilonanji Arondo. The Kachari Natu Ponon, and Jarahis Tame Sakuri Natu Ponon, Keklen Gedam Natu Ponon, and Jarahis Tame, Sopin Sotumaten, Pin Sotumaten, Patuna Chingbar Cree, Kilonji Arondo, Mada Ordo Lake. Article 11 of the Indian Constitution on top. Article 14 on the equality before law. Treat all the people the same in the eye of the law. The only money pinso say that equality the job are unequal. The equality before law. Treat all the people, both male and female. Treat all the people the same in the eye of the law. Aron along there. Pinso akan arloso tame dak kacip plak awelo kacip plak awelo they are equal in the eyes of the law. Lahelo. Akan Article 15 on the Hanakat law forbids discrimination on the ground only on below religion, race, caste, sex, or place of birth. Okay? Nasi Article 15 on the Hanakat law ada dhorom nathu konon ba ladak sex bolodan pinso arloso di lake thanda mawe pin la we pin anje ada. Ada Article 15 on the law. Nasi So India to daftar nili international women de katamo di kurungta nili ala 12th century long India long kupisi ke jeplang momla solanda nila sabutano before the British came to India. What is happening in the Indian society? Especially this thing prevail in the northern part of India like Rajasthan, UP, Haryana long la so system ka puri dundo evil society ka prevail to Indian society long. Like British mo ya prang no like sati system. Nasi sati system lanon school gitu no lapan college gitu no university no an chini ji sati system rupi lo bodan de sati system like heno pit le to Indiana society lo haros prevail lo claim lo haros India society lo je komane anim sopi ba komane haros manon se apena jemo ji lo bodan de penam tu mira tane jo se komane bangya ni penam gitu hoptai silan dang ba chiklo yon dang pusdame Apena nyo si gopene ki super accident kilo polo dang tayo gopilo apena na pan make from down la so sopia pan area ken kokhet sa kiring man me pindo nai la hello saki system la so system ke do ko pena jo ong dung adai ga le so do tu de ajar dung ge che parmi mirak la apena kilo tu asuma ra ken ko pen man atu han la apena pan me ke from masin me from kondu tu la ke history lage to pachu bai gali lage na le tom books long lang te theno ni la pen google lang te theno what is sati system lo lang seta phi British atom India lang lo pen ke la soron heno da munit jong jong akire na dai ben man pathi re me kai re pu theno si British atom ma si la pen Queen Victoria seta me order na kisi la so sati system ang ben lang pulo la pen India lang texture atom antang naturally dam pen texture atom do Swami Vivekananda Tomason, Raja Ram Mohan Roy Tomason, la Tum, la British Tumlong, Kacharatum Panajosi, la Bangso, a Sati system Papidalo. Lord Lord William Carey, Lalo. Lasi, la Hai, Kappa with that penaport, Suardo Tum Sadami is a man longo, Suardo Tum Samiki Rangerman is a respect dolo, la pen, Pinierni, Indian Constitution Article 17 along katogo Article 17 along je la kopilo untouchability amukha la penai ke lang rem amukha bangke abolish galu pada Indian Constitution amukha Article 17 on top galu la hello lasi IPC la pen IPC la pen kapre aron ga dulu di la pen ke la hai aron
kita orang kok tebang kita hello jong si lason suara tuh ke lang rem suara tuh han si lason pisung dia lo tang teh balang rem dia lo tang teh latu han punishable ku si orang maten latu han ada ya areng kami nebi nepo bate jail kami phap hopo bakes kami polok ko tidak lalu asi international women day alamno si tithanu pre dingo asi nilin bantini international women day pun hak Indian Constitution article 11 article 14 article 17 lah alam kan si ini begitu Kalau lo, pen ladak non ki jong kan tu ngili jung pen bang lain lo. Jadi tu malong culture long kami mu pen angi pulo jutang. Labang so kece tu mah jutang long dai sikai no do koklo. Evil culture musi pulo. Nasi law and culture change with the changes of time. Nasi it is not stagnant musi pulo. La kedover hormu kali adha ka hormu binan hormu bang ketum reformation mana kok reform na kok ane ake no da hormu lote tum chelar pone ji nasi non modern era or bangke non kai ki melo bangke ni liga chini da mateng bangke mane evil culture puna ko poverty is one of the evil culture prevailing in our society pu itum puna me poverty ki duk labang so ko pia posi tum duk ore lokar bi tum but traps tum ke cholong le pena pot kahino ke claim ke cholong le pena pot ang tan ki kidam na nasi la so poverty itum minimize den kipi jum je phan ko pusona toward ji labang so poverty ki duk pen unemployment pen itum vorenga ve pen itum aphai ilitum kang chi pen ki thinang ka ve pen itum la puson ki claim ta itum society long u nasi non ili labang access or position bang ken ya ki hai sar jai ka tham sia jupon po ate itum democratic country long ke 100 by 100 bang ke itum pijum at unida hai sitami up to some extent we can maximize it itum pijum un det hai nasila so poverty mane ki duk lapen lo ke charli ka ki phodun de ke tangun de pena pot itum peer thelong ka charun ji kopan ma itum ke thek gre do nai la so aphai ba itum jum det ti sara se what do you think from your opinion so kota Kardom ilitum kiduk ta isi kokulamaho isia kewan nang di kamata sungkrung alam lo kiduk baret titi do non ilitum kapi planji ke joy kike la government asakori kipi la hello ke joy nail Athema employment ki pi nei sokidar ki akam ki pi guard akam ki pi pion akam ki pi lalu tek tepin atumta nei class 8 aprang hoke class 8 pass nangji pion pin pi tu ilitum dat karbiang long di autonomous council pot lake itum emithang ta a standard a class fix me Class 8 tu kali class 3 pas tu manda pidat me kuda pume di amen je tok ke nangi jasmen ke pulai elitum silam det kami kupia posila ke nili pudam no ma nilitum aprang ta training ke en hotala salam klang lo kupia posi sakori pinang jima walam itum tribal tum kala entrepreneurship hadi enterprising enterprising manela tengkai jaira ihiluchok iklem dat la puson atum kali tribal atum pulatante lasi latum pan kinjoy ke government office along kam kapiklem la helo ke joy nail lasi non karbiatum la pen inglong arat atum pan kape plangi pulate osomara tum ta logo pe thegi Ahem Jerson ke pachi kim thegi po jong si ili to ma thalo tan te enterprising amoni kalija pola tu laptu ma phan interview hala bang akithi tu advance atum aphan ke en interview ateng nang nelu dake joy ki pensi interview ke enang yanta em akorti lo pot po em don lo pot po bang gali lagi itu si schedule arlo sita hala
all are equal ว่าAllah ma bang la pen ke thek ne atu me ne atu phan si pinangi kang wai akam nge pin do ne นั่นแหละไลน์นั่นเองนั่นแหละที่จารีเต็งเป็นเรื่องเท็กซ์เจ้าพันเซคุณภาพดูนะผม oi a quality do ne a order dur ta lang nai ke di a order dur lang nai e kai ti hor ki chun tong rut phan le pi night chokidar akam pilo te lage che plan pilo lage a joga pe hon di pilo te lage hon di te lage la pot halai hui lang FC interview and premisi se ta hala Mongolia Biharia Samis ban ne tom phan ke an interview son ka leader nang khoda bange la pen sakuria bangke ke do an asakurita jong si karbi la pen tribal tom phan jong si pichot pulote dot club jena no mata no mang la pu leader itum 5% sinong e long dun thucho 5% tribal tom phan po bange lage hala playing this kalam lage $60 do alam kali lage $60 loge tom 100% loge la pot si ilitum kachuning rige la council atom man kachuning rige la 5% an pichot 95% ke kichia tu mapan pu Allah bangke la ke chik kroi dun nulu la bangke la 95% ke kichia pan ki pinangi pu Allah ke du ko bangke hala scheduled tribe scheduled caste reservation act 1978 hala penajok la si hala ke itung endun nulu la pen hala aku recently the direct recruitment act pu pass lo 2013 ni kan lo ne pilo ne la bangke itung ke endun nulu la ke hala tu mapan jong si itung direct recruitment ke claim yu polotante council si amit hang si labang so direct recruitment act aku silam tunanji lai lo itung si kidulate alamat teng an ke itung jong si pion ke doan sokidar ke doan guard ke doan mali ke doan mali buta do mati di sweeper ke doan mali ke doan a post hala mituran ta jong si mitura post ta do palende la sweeper hola mitura post lo la anta itung karbia inglong aratum han pf pulate dot club jilang no mata ange hala tu ya adon tinta in jing tu take back po no nang litum ilitum wrong be theta dam lo te technology amuni sor government command ni a mele blab asomar dum lo podi lo te di apu ko na lai te mode hada chukidar kam se ke berdi sini di landa asomar tu apan do podi un aho kalam lage lasi itung ni सरकार तो मतलब कि पुत्तर पर जी काम तुम तो कली लो मुझे इतुम शिक्षितुल अराउंड एन पे मिलते लासो काम क्लेम उन लो इतुम इन थूल उन नो मता एसोन बांग से ता एली नो मता पुडु नंगी इतुम जैसे में कर बिया तुम बांग पियोन काम सुकिदार काम के लोगे लोगे अमा अर्निवान तो पैसा लोग वे रपो amat arni kang sam hala horgi ju na bang ako pe the tu dat te ti lata amat ke se plan jo bang ke beyond sogidar atum arta ning kan thom ke bra pho malok lo te thi lo te ti amat api su bang si da council lo sogidar beyond kam nang cho claim un thurong te ti la ku ye la si hala e ot idur ta che pe me nang po ke chu gi jun an ta che pe me nang po la an ke itu ing karbiatu ing longaratum adivasi la pen kilonjia ohomia tum hanta itu kirung pang tui unji pe plang unji la pikan parge la plang den note asomar tum da BA pass exact long kote dak pe pion akam gachuri dan council long puchot kalinet po kan parge an parge ACS sedan un po IS sedan un po kan parge doctor man po kan dia an parge laga intuitu bom po lagi lahilo nili puang tu nang li ka senior tu nang de council na negligence dulu kilang konti do vek lo lagi no do vek lo non itu master account ka ipon non itu long de bomali bihari tum lok se master account ke long lo itu ma advance itu endo kente la tu to sara kiro before piglo klardak penali than pon napot na sin non ba ke yidim kilang dampen kachini dam ke hello je ong dung asai ba arpu ba ke council tum jongsi ke charli ke tang tang rong han jongsi lang boreng awar sai pi pulotang te lake isi kaching thur ponji
one side bang dola Dola. ngathi lagi itum autonomous council popon lagi 6 schedule bulatan itum tribes atum phanan se panong pilo posi itum phan lagi 100% itum phansi nang piaja kongdos kami nona bangke aron kitok tanga ting pen ki claim clear posi itum nasol lagi ki phona ngla akiru paper pilo sir ang lipan na posong tarda pen ki thang pon theka pot kasi non tam na la non next a point bang itum ki thang ka chimum dan je bang kan lo ele tum non an dame ki the ki ding atum kamang hudam ba ka confusion ason dolar je MOS along mate lamdon ka chitok la signatories atum sitame amethang Facebook pine social media long ta thelong lo je non tangka ki pa baje phan bang ke article 280 India a constitution a teng pensi tangka nang lunang po ba alang tum ka chinida ma una ja ko bang ka lo article 280 pe jong se deng lo pulo tante la bang ke direct funding guse alang tum chinida la pen la sinong anda ning jebo la pen article 275 la pen 280 ka chiprek la pen ajak ko la so puthak dong anda me klar dak dedet na ong dum tum ke pusini chinida la singini la bang ke sarap along sidam tu po la so PGS long sidam tu po la so PP mo sa long sidam tu po article 280 la si signatories la MOS along signatories tumta methang ning alam cipak lang pono social media no je article 280 pen jong sil tum fan tangkanang lo bote direct funding pulo la pen la tangka ta me long uji busalang tum kama thaba ka chinida la pen 275 tak la sila so ni angbong jong sil tum 280 pen nang lorong pulo tante itum akan nahok la pen article 275 ateng pe India na constitution ateng pen damote itum man alde la sonia putak nang di tiga pen kartasan Ilitum anon Sharma committee phanta lo pidun et lo la pen hala so lo pidun pen alangli report along parliament along ta place et lo non api BJP etum ako thantu pet par julong anon Sharma report bang kwan inu ue amadhala ilitum apa ke me area ason an ke than la putar julong alam bangela pulo direct funding pupu konat pen konat kewang apan si direct pulo ilitum kachini ge robara tatum kachini ge direct pulo se central government si apoisa dak council apan nang plot titipu ujo council apan nang plot titipu direct funding kalilo lancho tagalilang central government si direct ha rong asar pan lo pit titipu la si hala rong asar do man ninga parong iweret lo rong asar do man lo plot titipu direct funding pulote positive non ilitum lam tunan nilihala lo an ke pudam et de ko lo an ke puji ke putek je hai athemai tu ke tok jer penda central government han pi da salam ante jong si direct funding article 280 pen itum dengdun det lo article 280 dengdun det lo pulate direct funding long po pulatan te ahok hema long poma long le poma ke pen nap le dam pen nap ke deuban hombaran ni dak hojai dam tami hala kaki ponjat do bodi kaki ponjat do la pen hala da bang ta ko thiap to li ponjat do hala ponjat office e dam tami la pen hala da west ana tu pen bangge rajagaon hada ponjat do hada ka arju dam no alam di tum poisa hala tu direct funding si en lo ke hala tu central government ben directly poisa long lo malong lema arju dam no la tu ken ni li chini lo job ta gaon ponjat tum directly long li nang lo li la penge central government pengen kaita nang lo phit non hala da plain district along ke claim ke la puho central government pen Assam government pan poisa nang lo po rural development apan panchayat and rural development apan poisa nang lo po nang ke logic ke hala consolidated fund po along
Assam state a consolidated fund along si nang lupo directly a poisa hadang Assam long si lupo Assam abang hala finance commission pudo finance commission atu haladak examine po konat arong konat a block bhazi ko an ki pinaima kodoso district bhazi ko an poisa pinaima po hala tu ri tarlit po lapen ki hala so teng si rural development fund lapuan poisa pinut pu finance commission atu pu state finance commission atu dei angke hala so poisa Assam finance commission a recommendation ateng pen kipu ateng pen ba kipu ateng pen deng de jimini nanta ahut penge deng de jimini recommendation chot kedi order kali de kedi la si ahut penge deng de jimini ahut penge deng po anje state government atum la so poisa PNRD department along lopo Panchayat and Rural Development. Panchayat and Rural Development along lopo anje Panchayat and Rural Development minister bang secretary de haladak secretary doji secretary banon hoke a department tin ta a commissioner ta dotulan commissioner da penon ke secretary atum haladak langpo konat a block along si de lata ako konat a jila porishad along si kelojima pu thurong ta the jong si jila porishad along long rong lo pulatan te lo ta lo directly ponjar long lo le de lo ke di apoisa ke state government anta directly ponjar along ke lo li hala tum ke lo bang ke jila porishad along council jila porishad pudu plain district ke autonomous jila porishad po bangali jila porishad po ana district council pana ingraji pen pudam no te district council hala district council along poisa lupo hala so district council atum si ako hala ancholik panchayat kalite ancholik panchayat ala pen ke hala gaon panchayat tum lupo yo direct kali lo lage an non itum phan ke claim yo pange non 280 pen lo de lage 280 pen la hello non poisa ke lo de la tu ke poisa ke directly ke la hello directly pu ke thang da velo jong si directly lo de na te di pi lo jap lang po MLA tum thang da chu pu dun long le lo State aja kong. State aja kong masih ada. state si MLA dum ra kroi kri la minister dum da kroi kri direct funding ke la si direct funding ke non anda alam se ching kichot a poisa bang direct funding ke lole Sama na lole. lole non itu non hills alama bang nang le tu le lo dei hills alama bang pilo la bang ke itu central government ta mainly ke poisa ka bang ke hala tribal welfare department pen tribal welfare ministry department kali ministry pen hala dakpan si poisa nang lopo nang ke logi ke jong si 280 of ating nang lo wrong lo pulo tante nang ke logi ke poisa nang logi Assam government nong nang logi la so poisa consolidated fund along dampo consolidated fund along dampo and ke Finance Commission of the state, the Assam Finance Commission, labang examine po ang muateng lo. Hala pling itu mana teng lo. Kalau sa district fancy ko ano pipule po. Hala dabang. Ang itu fan dak Assam government pen jong si 280 jong si enundan no te apoisa ke dam ya bang PNRD lang si dampo. PNRD lang si dampo. Hill area department long namdelo. Hill area department na bang pawi to that po. Labay na panchayat na lang namjui po laki. Mana men hala dak ke deng dunuk lo kan te district kami panchayat ka ciplai phana aja kong dukok. Dokong lo, no kali lanta kali lang timo masang mo bang si chini tu pemelo bay tu man ta chini tu lo. Jong si 280 pendam no te 280 long ke autonomous ni ta chuhang long li. Lai lo alam ke dung ke. Ada kamen son mo dawi. Awi lo wala pai lo ke tanan del hai lo. 280 long ke
ponjat tabelu ala bangke la pen non 280 long halai ho ko do lo he wadi 280 like CC polong si tu manjibi ponji CC pola te gaon ponjat pen municipality alam ti to itu ma council Karbiang Autonomous Council aphan ke municipal board pen pachiho man CBG CBG sika anon kaya la tu 125th amendment bill hala sige ke claim lo itu non la tuliram rong hang ke hai alali CM ke plan bom hedi la so a council ke municipal acting ku si bang ipu non mangi level 1 det pul a municipality la pen ponjat acting ku ya ta wan det bangke angi ku pusi itu autonomous state itu ge autonomous state sika chuhan angin non ge autonomous state kali non ge hala ing day tu mu jot taon along wrong kupusan sika cari nang ima bu alo long si itu man baca mancit gibi la si itu nang ni pu bom lo itu ge punangi ke 275 pensi poisa nang lo nang ki pu ge pu bom lo atema 275 along ke Siddharth central government pen bangpo aron ating ke 275 ating men nang lulo pula nante apoy sa ke do anta da council wang la pula bangke alaga hala ponjat and rural development long dam de lula bangke ladar mangke si ilitum 6 schedule ta plan mo det po he do vet po ja kong ta do vet po la pen hala da tu ni ke the gam lo teng bang la sam 275 long bangke for the welfare of scheduled tribe ke top do wala da kanang lo scheduled tribe tum pan ka pating thur je pan ja kong pe du je pan si la bang so article ke jalam pon lo la pen hala da ko la article 244A ating pen puta hada ke top do la po ya hada ka bangke 275 long ke la si 275 and bom lo te itu autonomous state ke hangta itu ajak kong do po joy ke po la ke council constitution long tok eloge dukok loge and 280 long dukok hada ke article 244A autonomous state alam ke hada ka avidat khangjang lo 6 lam da hada ke 275 long ke 6 alam ta do yo la elo alam mangke la sin ili tum kado eta manghunan delo la so alam mangke ili tum sini nang poka cependang kali ba ili tum APHRC tum nang tek mung ne tu pule tum ipugang tum ta kali lagi hok alam lagi kasi rata tum la so alam bangke tek sera tum sita CMEM tum pan ka advice dun ka peri dun subsita la so alam bangke hok alam sini 244A long 275 long grants from the union to certain states kusi purmati jadi dan la si 244A de any sums on and from the formation of the autonomous state under article 244A any sums payable under clause A of the second provision to clause 1 shall if the autonomous state comprises of all the tribal areas referred to therein be paid to the autonomous state the autonomous state of the PDD pudare ke top do 275 amang lo implement itu mana ke melo ansi and 280 along the autonomous state of the ponjat pusia da ke tu la hello alam mangi asi ake lo so mana mention pamiki the scheduled tribe wada ke top do for the scheduled tribe for the welfare of scheduled tribes schedule pala dali Article 275 clearly of the table of the administration of the tribal area specified in part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule for your top net na bangke itu adalah 6 itu naik oi la si article kilo lake 275 di fana muka consolidated fana muka na directly sedak palu nai bakulo pulo sedak top dak lo mati top dak ada article 280 lo bangke ada bangke
autonomous state kimsi hama rakfan palu nei tokte gara kan deh. Tokti. Lapen Ada state government sinang tung sokon putih. Solam Kalau bu. la pu wangsi state pen wangsi pu sinang luji. Tu eti Maksudnya direct bilang gitu. Lasi kita through bank la son ho tax ka che taxi busi to ada ke. Lasi la State komane lapen la union government ma inut tax. bahini itu hadi inut bahini la nalom ni thaglong lo social media on kan thaglong cheng lok along ni thaglong press media ka doi ki la tu eti si kar dia tum mana Karbiang Autonomous Atum, Karbiang Autonomous Council Atum, Karbiang lo marah Atum deng, deadline tu bangla ke, six schedule kapap huklo, lapen ke, 6 schedule kapap huklo kan autonomous state ke, lake autonomous state provision kapap welo, lapen ke autonomous state nang ne, puat tum lo lake. Ate tu eti lo autonomous state, PC lada, 6 schedule to the constitution of the paragraph 28 man kimsi, fund directly palmuni pada top pay mati. Biasanya tu eti alam han pen rara han kapamang huma. La bahelo nonte la si karbiang lo ngara tum han ni kacuni kang tum mangena tum Indian Constitution nam tamu. Andon tina nama nai Indian Constitution. La pen na internet lo Google lo mukhata tum la bet thegong ji. 275 pen 280 article 275 280 la pachimilai no. Kolos RD ke doma kolos basidi tumhara ke nema. Rara tum munthi lo. Sedai tum APH lo pulo 280 upon motor 275 masuk mai kenang ji. Lahir tum kenang ji. Lahir tetan di constitution. Aki bida do. Ador harus sira pocket lason ador do. Seta hadak na lason lamang ito kan. Labang ke explanation pi ni do pon labang ke 325 ador. Na di puta long lai doi. BJP itu manggil autonomous state ke hangga pang ton je apaan. Lapen tangka directly na autonomous state lo ngapa bang je apaan bang la tum kami ke mali. Lare ka demand kali. Lake rara pan ka chong thui bi nong lagi. Lasi lahai constitution alam pen lake rara pan ke kham tam la che pata ri ni kui mali. Tek tek lo na khan ri. Aho lam lapen jong senara tum ke kham tam lam ne tum rara pan ke heka kono me khani. Lapen iselan nedak jok lah ho. Nedak jok lah. Kisi khan hai mati article 280 ekdom hala 275 kono. Labang solang kia social media ni di Facebook lo ngam lo, ni di tok lo hala ni la open la son. En lo la ke nang tum si la ke tat thing pamit mes na minas ka pinchong pu. En hala ka pinchong kalima kala ke nang tum article 275 long la ho. Ku pisi ke tok dom hala ho. La ke PSL tum si ka pinchong tu. Constitution ke episode si tum lagi tok ali dala. Ni fana pudun komen long nai pudun hai. BJP tum hai. La selang tum ke anti tribal pu si tu punak kok pu. Athe autonomous ka ning dok tum ke anti tribal lagi. Kalang. Lasi ki joy ke lamang ke lahen lo. Constitution ke lage manile sila mongbong amu ka liga. Itu mana so sedang blame lu. Government of India pen ka pinchong bina lasi bang nange thana lam le nale tum arjun tum te pusita constitution nam ra lang tha. Article 275 Maka lah besi. kupima article 1 2 3 do 395 non ke 470 article am leel. Haru pila troksi ke man leel no amendment in group pon bom no in chapon bom no akena sonan thapon bom no kena ni sonan var bom no. Lasi PHLC nange than alam le jong se arju dorde pusita constitution lam arju tha. Oh, apa ni? Galang lah, apa ni? Hadak larda, oke, itu mangai than coba ma kali ma bangke. Lasi ladak arlo itu nggak cini dam nahi bangke lain lo 6 schedule lapen labang so article 275 la bangke kacira dobino lapen mohem break long setas so article 275 clause 1 pensi tangkanang lu bom jina posada ketok adu. Porhilo de tum larda posada me ko matne alle pan jungjung alle pan chot ke nang than tawre tai sita ini tum akitap alu thui nam de lo potai tum thek thok la. Ngal non song le sudalan ni jok dola. Non la song trok tum long la bang so ekor ka pache tok ta EPSL si tum le pache tok ali. La bang erat clear lam de. Tuliram rong hang la pen Elvin teron ka hai tum sige japon. La si hala song trok tum tal anchini nei. Article 20 long autonomous state lam doma we ma khal tum ta chini nelang talang tuhan tham pakla kelang boni di sini tengte. Alam bangke article 2 lo direct funding pu lok sinon kaning je. De hala song trok to get article 20 afan long helikot kali. Article 244 a afan sibang helikot. Lapen Hala tum song trok tum labang itum chini. Labang sol lam di posi siam tuliram ronghang lapen hal Elvin terona ke hai polo nang itu labang sol lam than thede rat ala tum ha song trok tum ha. Je aku ada di putulan
article 280C implement nangji pusi Hong Kong and then article 244A implement nangji pola Hong Kong kede ni no la pasok question si kapsi pola ng tuman karbi ang long arat ke pini ha saru sarhang pusar pisar tuman article 244S implement nangji Indian constitution to anglo pusi Hong Kong lo then non apport ke pusi article 280C hang ada tuliram rong hang ke ultimately ke tuliram rong hang lapet elvin teron tum ke autonomous state nang ne pusi rara long la misese pon lagi itu autonomous state nang nelo po maksi rara long mesen long po ni CM tulong ler nang po ni long le cho long ler nang po pu kan cha lagi thang pon 왜 하나 OS 깼떡 하나 누두 그 단운 딱 마펜게 두에 띠pen rada pan kepang hu la ke chok che boge tum APSL si tum chok na ni je galido ke dam tang mini phong pranta XCM ake hai Johnson de mala ni da lo maki amen pu dong si polo elminteron la ke than tap la ke rada pan kepang ban to nai ji duye ti la ke than ta gali tum hage so tra to chota musi bang je da lo hala ke CM ake hai lo hala ke XCM lo hala ke ba hala ta ni je da lo ke ku pi sing na lang mon ken Nasi non Islam ilitum cigi nai arom kan si itu macam tak leh muncul pot hala lang dum bom lo ilitum si than lo ke dalam tang acuneng si ilitum si than lo bawa sa je government penon ki bang jinang arni ilitum lamdon si toksi puseta 1872 the Indian Contract Act ateng pen lang dam lo pulotang te free consent do nai agreement ka si tok lamdon ka si tok pulotang te song ni tahai song thom tahai song kep tahai song pharo tahai chitok mi sida isia condition do a party tin government pen punon ba lapu eletum council pen punon lapu elected tum pen punon song atum pen punon sida mi sida non bang kamang hume me da bang ke lai lo eletum la song atum vekan tame chemang huset pu mane alang tum kadiman kaprek ipige kaprek Polo tangke Indian Contract Act ku subject ateng kachinida mateng polo tangke hala ke valid contract kali dadu ala tum songa tumake ake mang ake hang ateng kan kali lo government of India government of Assam tum si chong tu det lo training api dah training pilih lah tu lama ke la solam se don autonomous se ke hanglo sida kipi ke sit gap ke chepan open bu lahai ke hang hang he mati ปัจจุบัน ปัจจุบันก็มา สุที่กับปัจจุบันปุยนั่นละส่วนเกล 와 하나 게 잡고 놈이 쪽 지도 이렇게 나 그렇게 잡고 놈 Tentu kiri nang ni pusat tu mata right hit nang poke. Ni tum do kuas right hit nang po. Nang tu non hele chi hotai lo pilo. Ba la su khil woi pulo ke. Non mara tu man lo no pusi ba ko pulo. La nak siala tu ta right du nang poke ya tu ha. Som trok tu man ta. La silada pulo agreement every promise and every promises boleh dah kata forming a consideration for each other is an agreement ihia party by ihia party mane alam chedon lo pulatang te ale pu phandalong po suppose song tro ka tumangge kopilo mon sam phanse banglo jakong phan ke loi phanse banglo government of India tum ale ke long bangge pilo la tum mesen ahong jai si banglo pot कि मिशन हमने तुम्हार पासुंग से लोग उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कमा खा लो बाकी दिन पन लो लापेन हियाना सोंग त्रो का तुम बांग आके मांग मांग लालो अलांग तुम आके हैंग सोंग का में लोंग पू कुसी निंगे थे बस चितोक लो मती सोलाम दोन मांगे सिदा में की जुड़ा बांगे गवर्नमेंट ऑफ असम बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम चोंग ट्वीट लो लाहन लो लासी एग्रीमेंट बहरनु बांगे बोथ द पार्टीज माने ट्रांसपेरेंसी दो नहीं माने चेचार दा लासोन से के हैंग पना पोट लासोन नहीं जी पू lason ma chini dun dak nai lahan lo tum pan to non kero pipar piglon non bam tu tin nan non la bage advantage asam wo Aphuthak pini nang lisi kada kai ten no algorithm lo la se hala dak advantage pulo dang de ali la si itung pan karbi ba try to man se ali ma mate ki awar side ma mate ki che to man se awar side lo ma la so Aphuthak nang le algorithm alu hada kaning je dun pen hada ka theglong pen ko pi lo ma nang liga chini la so ko ta ra pan ti pen non neli non elitum ki punai man neli hala da ke than dun alam ke ding pik po chila elitum la so advantage asam po alam
Itu alam tema te cikroi tu nang ni. Tema itu dia autonomous state sih kan. Lapor ni kipudo na bang lapor hello itu APHLC bengke. Da karbiang long di masau ke advantage asam pu alam ke itu cikroi tu nang ne. Da bang ke advantage autonomous state of karbiang long and di masau ko bang si punangis. แล้วก็ฮอกเป็นว่า Karbiang long di mahasau apan our side po bang tipo nang hala asam apan pudam nang ni ito mange hala mange long bom lo lagi advantage our side do dita mange itu mana dong clip kita our side do tupik hala tu mange Why itu handbrake long tu elo kote advantage karbiang long state pusan le jok kata. kalang long handbrake long itu mah main besi advantage na do tapi itu podun bat po sona long ke Lasi itung kodun bat po non ke kipucho bange long le ke karbiang long hello ke tu lapor long le karbiang long si pap en chot na pudi ai pini karju long bange hala a factory ke selam bange aso bange karbiang long si selam po akete bange kokrojar si selam po de langtha de kokrojar ke long le velo lagi forest area ke tu anpar de la dima adivasi ben ka boro tu ngi ti tot tan sai dil hoda ge long lia we hada ke ake joy long lia ke joy si ge tu pun ge kamrup district si ge tu thu la bang ge neli si chingi lo da bang ge neli ge don hot kamrup district ke sarkari long le tu thu o la puyo la si neli mata hem ke tikim ya phaneli phanda sarkari long le si na pg pura kopine pa jing thang lok non anta da son lo si hala taksi kamrup district si sorkari long le ke ong thul ande ko pia pot si karbiang long la pen kokrajar ka selam na lo la ke kislam dang ke hadakta sikidul pinak nakta sikidul along arona teng pen ke tribal kalia tum ke long le nang cherai long le la si back door pen mane anung anatu ang hap pen nang ki lut asom na puyo anung aprang ang hap ang nuang hap nang lut nuda amasi anung ang hap pen nang lut si la hem ka tumpra akang si klem no kacong bulu anung na tu pen dokai kacong bu atung hadi anung na tu pen nang lut si non lo ke wathak ke siksidun pen bon kling lo po jo aman non ke anung na tu pen si advantage asam kasi na posisi long le na sira la puyo lagi Hemat mo nang kerot lo bang. galang lo anu na tu kerot lo la bange dokai apel mana take that take lord si kesela la pula bange hala kacang hupa bange aju dujoi pensi nang pe take dunong le pin masi klemim tindi dokai po bange lagi nang take dunong ang ho si aju borjos tipen ke ke teng ke chok pen son si nang kilu la puyo na itu ba ban ke la si ni tu la advantage asam ke karbi la pe inglong arat tu bange di masau asor anta di masa tame boroko sari tame karbi tame kuki tame thado tame mar tame garo tame khasi tame lake deng dunno lo lake deng dunno lo ke deng dunno la theke lake asam tu aphat lake itum ban gali itum banyong si nang nang kirung ka pang tui kang tumret konde article 244A le implement serak no ne ante la si nang ji itu la si ni tu pudun la si la so advantage asam poke itung ke ali ave itung man ke la pen itu ke deng dun nang yakam ave la ke deng dun dia par tova sakuri pio po bodi sakuri long dun po pia sakuri lo hala ke bab si ke eji pamati bab ke ro sakuri ma ke long dun tuji di non pu ana ki ong mastora kam ki ong pu ana pion kam ki ong pu ana guard kam ki ong la pitu thede si hala bak ka pi e kam si kem tu pulate lage ko piali si dolang lage ki pi vet nang ya hala pi det lo te messenger po ke pi pe si ako aka prek bak ki e kam si kem tu la bak ki de hinoni lata lage chai nom se long fan pi long pu lata lata ka hinu gali sita lama itu mapan ke no mat ke itu man kang turji pula te mupen na pram na ne pu et lo la master kam an
pion akam an, LD assistant akam an, sokidar akam an, lapen mali akam an, lapen hemkar kong jaduala akam an, ante tribal tuman pilak no landa ni kaman thakla pichu etta akeleta do tu yenak ne chinia tenge Akhirnya part pilih sir. non ye bang hanji kiche to manji piwaret ke lai lo itu sakori ke long le lo sakori ke long le kavia por le ke long le kali ake do sakori si kiche to manji pie ki pina ne to manji pie la purpose ili ke long le chotan Namun ambani ke lake CBG compressed biogas kaslami hamma dedi kasi compressed pulutan te lake mana kithu ki ui aketer kaddo kami do ana da Mara lapi dia budi benceng lok lah ya. kithu ki ui hormu do an mana hijin ni hormu do an pen is la dak nang filter si la so gas kaslami hamma dedi lage di pulutan te lage dak karbin long so sonon la Dasbin tu nak pencuri. dak dasbin so no de bob tera era tu do unji mala nim te kalah mana kaya kalah itu unji ba jana Mama kite ino refinery karbiang lo ma border numuli gor tel gorom lo ma ip chok lo halo da dai thor lo dungarai ke do han arjutha dumi ma dono ma thesu a thik reng ma kreng ma hada ke do han arjutha bokajan cement factory nang bikok lo hala muni tum cancer over asthma over ko pe por lo Bokajan na som Nang disease logic du long te mate bokajan ke non ke compressed biogas tulan de la ana ke ter ki thu ki gas ti na fil taji da na cha salami ko non ang nim ta dam la jam non la so CBG along agreement ke top dum tum hem che kilom thala so gas ala dum chi chini po cancer pe ni lo ke long po la bola ako la biogas akam ke ni tu DRD eta claim ulo lage DRD biogas kya ta ke chelong hi chai long hi muni ta tu ma hi adak CV la so oi muni scheme meghalaya so na tha scheme banga thengpi theng prang ka pacha na phan oxygen na pacha na phan la leklem no bang meghalaya ka siklem ma ti no crore and crore scheme central government man ban si thengpi rong nok si bang ki no ta na le tum la khu khanduli ta nong pulut ponchong ha um long dam to Mane non pain suya bagan ke klem dhemali na ki lada hedi non ni ni junjung ka sini dam deo. Nang le tum damat kata. Government atum development pu amen pen ili tum along ke dotang hormu si himpon dat ti development na kacing sura men pen pu ko hedi seta dak ki dotang hormu si himpon dat po apen itum dak kilong tu na ya hormu bang na tekan ke dat po. For example ne non pipo solar project nangi bi hanga make bi lord seta haladak na install data pi for example na install data pi kopilo energy ke hadak na si pon po kedi karbiang no me si pon po energy or muke hala a solar a make seta labangso a me karbiatum che thodo long le deji kmani di ba kapre ka state karte kona ne si bang company apa kona ne se jodam de dila no man ke thor dia hem da vi today akan bia tribal dikalima la mat plaster sai si bamboo sai si lai hoi ke thor dia hem electric ke hom ya thain da be kasi aho de sige ile tum India so tum si tum de British tum hai ile tum akhia da pon drain of wealth ko da klang ma de ane non council ka kalong ka chari bom BJP ni ra ma de pon tum ke drain of wealth ko pi ma so mini ma tum pohi tham chini bo non la tum jo ma tha ke itu British tum si pon hai mo itu ma khia dat ke pon ke la drain of wealth kala ma kali ma tum la bu diam na pohi tham la tum ka ma tha ke la some government long ta kado ve mat kali aja tum ne tum chini la tum a khe tum bang hala North India pen ke bang tum bang la tum he hui ke la ke itum phan ke la autonomous state long den dat na ko la long le ko le itum tum pralap na ko bang kan aja kong ke long ya phan aja kong papa ve det khang jang nang pa kam se claim lage ako ni junjung ka sini bang la no council tum ta la bangso responsible ke du Ate hempek long lelang bukalang tumda chini la silabdak mineral resources natural resources ahormu kedo ana bangke CBG pe menanji long le pelang bangke cerai kom pe menanji la penapo development nangji pulote government me si wansi rat aphan ron back nangji ma diagi nongat ke aku la siksidul ke mang ke lag mati hadi itum da development akam factory le nang biji sita
itu tribal atum si binangji punya ane tribal atum binangji pelote hala factory along technical quality technical education ke nangji ansi nona la technical education ke long ra ke claim un etik itu mambong ke claim un etik ke lai hui as scheme ke itu long wan nang ni non ke claim ni ke itu technical along itu ga porhi ora ki undia pan technical ga porhi ra ki undia pan pulo te mu pada ku etlo itu mamuni to man sakuri pinang po mondola kam tame Sokita account tame, pion account tame, LD assistant account tame, piver nang po, latum upon ansi pichok nang po, technical na nga por ke dun po ke. Non hata itum sini, IIT ta itum pas dun ba Kharagpur benda, karbi itum ta. Hala, plan wale na bang kalijet ken de hala. Hidup bang. Hidup bang kita sar mura bang ne pion ne Sokita si claim pubo. Lason si bang claim non te. Un pola ke Tapi non itu kacini dah mai bagaimana no? Transparency भी नहीं रात हम लास आगे नो तो मस concept में clearly था था. Kalau bilang ti hydro project, हाँ dak am tereng long do, dan itu text ko ano belong ke. Bukan jang CCI do lo, CCI kan itu text ko ano lo. La soalam tang rat han paklang dak. Ni liga cini teng zero. Zero. Aphuthak environment dah tak betul lah ni dong pak. Am tereng sosok environment kalau nu dak lo no. Lagi teng tap lang teng tap kan. Kecengko ke 5 kilometer po 5 kilometers radius ke light akijo isi people lo am tereng amano nya la tapi pelet tu kan te langan dah nggak pernah soal tebla langan non hala kiasnya CCI son ta government jobs ke long hala dan jobs ke long dah zero labor ka labor non ka bito mona ese plan ni ke la so Ambani atu factory nang dokok lo te bhari chingkai thip lepo gate along tan lut long le de non bokajan tan lut long le de kente la pen non ajum la Assam Rifles Training Center ta idum lut long le kente la pulo ke plan ni ke ha bitilen la si la ke ahoman la ke Jong si APHLC Jong si Japon ke bang lo kan te la so bang tum lang kami nahi la ke ni na be pridak nahi pridak nahi Athe lagi center ni non ke difu ke heart of the city bole tum pudan na headquarters don lada ke angbong lo la sila hai atuma phan ke paramilitary to police atuma ki binai ke half border si binai non ke lage public ma sina protection ni kali itum si protection ro na lo akam nabi ma tidak ang dukoke iton ke lang upilo dan itu man ali kola khotia na tuta tea garden do adlo mati halo so tea garden ke jor ke mati ko pilne akheli meli do nelia akesa number pin ni tan nilong do apu di sike dan la tu anya non ta garden do la ande bang pak na pilutun ede ji pulang te la so garden council amadle nam de garden pinchong de kami pape the turong da mele Goreng lo bukan. Goreng dalong po hada la pen ke long lite cherai un pole ala ke naga dun na pen ni de Kau ni ke sa juga en proses nang do sa juga lalu la se non abake kidam tang ange kidam tang lo factory kuna industry kuna ka set up tang lo hala sohot kar biara tumhan ke theri no man government of Assam ba government of India tum nang chong thuilu sakuri nang pipo pame setame ki jut ke technical itum kupan lo kar bi itum kilo ke chali kidu ba ke dotan kuan lo la sa bang ke bang reset ma di a criteria nang pipo la sonson nai bukong ke jo advertisement ki pilo bukong ke kar bi dum mang la so ang deng mang undun de lidun de bukong ke nang tum pan advertisement nang pilo sita jo nang tum mamni la sona be de bukong ke la se abe de bukong ke non la son to la si a prang kidam tang lo non pe na pangke ini tum ajar factory kuna industry kuna nang set abi sita itum transparency mane chechar dak nei kopi ma nom sateng ale itum akhe tompan kopi ni duma bima jong se avet kulo tangke itum dak ansi mane paset aplong le nei la piniela so alam ben jo pot leasing PG patale PG ali alam nang klang la hai Ida nili pudun lo pata pen list ke jar pen lo. Lagi pata bukan lagi parsial alam lo, list bukan English alam lo. Lain lo. Lasi ajak ke tek pen ajak lo hai. Aprang MP ke jeplang tangan tumta pulo. Pata pen list ke akapre pul hai. Seta dak Assam Land Revenue Regulation lo tak do mati yo. Settlement in these rules means the leasing of land
at the disposal of the government or includes operation, survey, etc. Like settlement, lote, non itum the settlement pata pun ada jadi. Settlement pata kilong ya ba. Settlement pata po itu pata ng people. Kilis pun halage. Kilis apa sih lah si periodic list pula mati di. Non periodic list pun lage miadi pata pula miad pun jadi lage period apa ganti. Asi media periodic pata pula lage. Miadi pata pun anke Alama bang ke eksona pata puta dolo pata puke lagi Ingraji alam takali Karbi alam takali Parsi alam pusin ditum sini lagi Asamis Hindi takali non tuke Hindi alam je plan delo ba non tuke bang Hindi tum hapu bensi bang pojo Parsi na tu bensi masih la tum alam cinglit jon deda la bang pata pulo te lagi len pata pulo te lagi list lo lasi Aja tum pula hai pini amen ke pudam intung te det po terak duji lege kilis ke lake puyo kilis ke lake mon nili fansi nang hala celangka nang li pu cini ma nang li celangka alang li komat lo ne internet pen pikang dut alang li pat ama de celangka pulo list pu jo list ke lake agreement po anke ahut hut pen text pinangi lai lo kente puyo Ay pata ke la pugali pata te jar pe lo lage agreement lo settlement pedang deke agreement lo premium pinangi ke chenko la pen hala tax ki pibom me khajana si ki pibom lo ke khajana he lo tax lo kente yo la puyo itu monitor la si thang do nang kok te ti non ke bang therak dub ji mene la si li pu pe jet ne amen bang ke tapi ni ke pu ne To kero pipar pe losar la si lease la pen pata sita ejar ve lo sita lease atum pen pata buhala isi a condition do kokta ha sab sola check sita internal meaning arlo bang ejar de la si lease pote maximum 99 years di maybe 40 years adu 30 years lo ne lage a period ke lage list pusita period ke ave lage sita me non pinangan ong dung atum ke 99 years anansi la tea garden la penon CCI da me 99 years an bakse ke en pusi oh lata itum phano ba chubei le itum phano ba chubei itum pata ke long apotsi Guwahati son batak tam office plangi mene hala apartment building selampo apartment selampo amunit along ligi doga miadi pata ningkan thom ke papa ange alang nikilis tuya bangke papar 90 years 99 years ko pusi ko naga jakong lo alang li 99 years ki piunji validity bang 30 years lage ro muni to ma pa chubei ri lata misni profit lo lage la lo teng ko tang ke di na ai phu ba sa na man le ga chen lo la legal pen ante kalilo ahem phu bang long le ahem phu bang ali ga chu en chot kalilo la bang e kiviri po athema alang li 30 years lo Bisaralam alangli 30 years derno te asopo bang ta ako hala 30 years ako renew to unji di no bang la pugalilo bang asopo bang da renew te ulilo bang man pidang de lege asopo li asupo na unde de ji along li chelong tu te de ji asupo bang ta la son si je plan la si la yu ge chere dun chot nang hi jo elitum he di mutel jab se thana link se ta la ambani bangke la ke backdoor pen la tribal area long le ke raya fan a scheme la ke thang da li kimia policy da la talok na pen la adani ta lo solar project ta lo la pen la so compress biogas ta lo la ke ko son bang bom yelang electric runde de to la sila la hai a project ka bang mo pen pulo ili tum dak ke dotang hor mu sila tum ke nang thibon ko posi project wali ala gali development a men pe tum ahop per arlo bang tum ritarni pen langdun chini pe me pulotang te itum akhai itum along ri ba itum along le kelang kan hok the tanji kusi tum ga chada nasi pineng we talks on 6 to the constitution of India and autonomous state episode 499 long nang chitong dun akhai sar jega tha akhai sar kiri rong phar la pen akhai kursing timung nale tum bang thom pandame akhero people piglo nang tum apor teng peng chupa pen chitong dun pot
la pen chuning ri thulo ladak viewers pineng we nang kelang duna korte la pen ing gp jirpo dom ra tum han tame chuning ri lo itum la bang so chatai pen a chesuna ta chatai pen tame tum kar bi bate trap tum isi kama thaki par sigi thek je phan re mu cho je phan ilitum long ri long par ka chirai kom je phan la pen e me thanga the tame an so je kang tuyang deng itum ke pon thek bom je pan sim tum ke mang pon lo la sila bang so channel lo nang follow tu ni tha nang subscribe tu ni tha an so sim tum birta bang pa chita thek je phan asi peneng we labang so talk show bang ke la pon sim tum kang tong lo ka do ga we phan tame ajo ki me kardom